So we are here in Dreamland. Welcome to Dreamland Aqua Park. So here's the kids. Hi! So we are here in Dreamland. Welcome to Dreamland Aqua Park. So here's the kids. Hi! So please subscribe to my beautiful mommy here. So subscribe for more videos like this. Yes. Burger steak. Jollibee meal. Jollibee. Dili ba? Jollibee meal ba? But where is that resto, brother? Near where? Welcome to the Dreamland. So welcome back. It's here. So may mga food sila. Ito pag nasa loob ka na. So maraming food, selection of food. So ito si Johan. Hi! Magligo kami ni Johan sa the Dreamland, Dubai. 1, 2, 3, 4, 5. Invite them. 6. Visit and come here in Dreamland, Dubai. Ito ka po. Oh, 6. Dito na. Dito muna ang entrance nila. Yan. Then, biya. Ilang ko ano, bilang ko sa kanmo. Okay, Ano may animals, Teresa? No. Camel. May animals. Halo. Nina, lagi ko rin yan. ay mo pagdagan lagi mo, yun nga rada. Ay, camel ay! Camel ka ay! No, yan na camel, tita. Mom, may camel ba mo? Hala. Hala, oo, unya. Manakay ta unya. Wala man yung tubig dito. Wala may kabaw. My God. Ano na yung unggoy? Hala. May ganap tao. Ano ay? Ano ay? Nagsunog og Mickey Mouse. Galat ka ang unggoy ay. Ang unsa color sa I hate this color. Okay lang gani. ano bang vaccine? Wa? Pa-picture ta. Okay. Aray! Pa-thread. Ano ang vaccine na ba? Pink naman siya ni Ron. Pink na taani niya. Ibasta ni Judget Ani. Mo ana ta ta tao lang magsalpabita para mo ato ka ganang wala nila ara ka agi. Mauna mo tawag. Amo tuyok ra. Oo, tuyok ko sa iya. Anak na dito sa layo. Dili man mo nagpa-picture dong. Aray mo ko na diyan ay lamisa. Ay, bakit man na? Mas kalambit mo. Ligo eh.
siya mga iring banbanon. This is the full bar in Dreamland. So, ayan. So, it's really big, no? Ayan. Init, uy. Grabe ka init. Di pwede malangoy. Di pwede malangoy. Di pwede malangoy. Halig. May. Pwede. Dira, dali, pwede maligrilyo. Kap na lang. Ayan, it's really nice. Living in my dream world, I'm in love with you. Don't break me up. You're my So this is the Dead Sea right there.
Bye. Thank you. Thank you so much for watching my YouTube channel. And please don't forget to subscribe, like, and comments. Thank you for the sponsor. Yeah, Dreamland. Aliman! Ito na to sa tas ko ano ka tumat. Thank you. Bye-bye.